Okay. Yes, reka twongere tubahe ikaze inshuti bakunzi bacu ni ku Ibendera TV nkuko mukomeje kugenda mubimenyera naho ngewe muri kumwe nitwa na Ntirushwa. Tugiye kubanyuriramo rero bimwe mu bintu byaranze ubukwe budasanzwe bwabaye muri weekend bw'umuhanzi Alpha Rwirangira aho yamaze gusezerana n'umukobwa yihebeye witwa umuziranenge Liliane. Ubukwe bukaba bwabereye muri Canada. Reka mu kanya gatoya nze tubiva imuzi inimuzingo. Muri iyi weekend nibwo umuhanzi Alpha Rwirangira yamaze kwambikana impeta y'urudashira n'uwo yihebeye. Ni iyi weekend nyine ishize aho uyu Alpha Rwirangira yamaze gutera ishoti usiribateri akaba yasezeranye kubana karamata n'umukobwa bari bamaze iminsi bakundana. Ni ibirori byabaye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 22 Kanama umwaka nyine w'2020 maze bibera muri Montreal ho muri Canada nkuko ubutumire bwari bwakomeje kugenda bigaragaza. Uyu muhanzi Alpha Rwirangira yegukanye irushanwa ry'umuziki rya Taska Project Fame ya gatatu mu mwaka w'2009 yakoze yakaba yamaze gukora ubukwe n'umukunzi we witwa Liliane umuziranenge umukobwa abakunze kuvugwaho ko bari kumwe mu buryohe bw'urukundo. Kuva yatangira urugendo rw'urukundo na umuziranenge umuhanzi Alpha Rwirangira ntiyigeze amugaragaza, yewe amwe mu mafoto n'amashusho ye bwite yari afite kuri konti ye ya Instagram yarayasibye. Alpha Rwirangira ni mwene Joseph Bizimana w'umunyarwanda na Zuriete Ibrahimu w'umunyatanzaniyakazi, akaba umwana w'imfura mu muryango wabo w'abana 5. Uyu muhanzi yagiye gutura muri Canada muri Mata umwaka w'2019 nyuma yo kumara imyaka 6 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bivugwa ko yirukanwe. Kaneza Isheja waririmbye mu bukwe bwa Alpha Rwirangira yaririmbye indirimbo naraye ndose y'umuhanzikazi Kamariza. Ni indirimbo yateye arikirizwa ndetse Alpha Rwirangira n'umugeni we bari ibizihiwe bakoma mu mashyi. Abakobwa bazi gutega amaboko bajya mu ngamba basusurutsa abitabiriye ubu bukwe nuko ibyishimo bisaba abantu bose karahava. Umuhanzi Alpha Rwirangira n'umuhanzi wamenyekanye mu Rwanda mu ndirimbo zitandukanye nka Abirakazi yafatanyije n'umuhanzi Kidumu, Come to Me yafatanyije na Baby Cool n'izindi nyinshi cyane. Uyu muhanzi yakunze kugenda agaragara mu by'ukuri yigarurira imitima y'abantu benshi nyuma yo kugenda aba akunda ijwi rye rigenda ribagera ku mutima. Uyu muhanzi kandi bivugwa ko ashobora kuba ari mu bahanzi bakijijwe hano mu Rwanda kuko inshuro nyinshi bakunda kuvuga ko ngo yazamutse ari umwana mutoya aririmba mu ishuri ryo ku Cyumweru. Uyu kandi ntago yigeze yihumira kuko zimwe mu ndirimbo nyinshi yagiye aririmba zirimo indirimbo z'Imana. Kugeza ubu rero tukaba nk'Ibendera TV turabifuriza kuzagira urugo uruhire uyu Alpha Rwirangira ndetse n'uyu umutambukanyi wiwe. Tubifurije urugo ruhire. Ngenda bashimiye cyane, nitwa na Ntirushwa, ni Ibendera TV nkuko bisanzwe. Mugira amahoro y'Imana.